Hoćeš? Možete se predstaviti. Kako da se predstaviti? Ja sam ja. Ime, prezime, godine. Ja sam ja. A kad kažem ja, to je moj moja duša i moje tijelo. Umu pripadaju principi načela, duši nagoni strasti, a tijelu čud. Tako je govorio Mark Aurelij. Ja mu vjerujem da je tako. A to, što rekoše ime, to se može i promijeniti, ako mi ovo dojade. A dali smo mi ime Šaban. Mati me rodila u Šabanu mjesecu. Taj kasnije napala me neka boleština i mati me iznese rano na neko raskršće i onaj koji je prvi naišao, ona mene kao proda i on me nazove Ibrahimom. I to je bilo neko vrijeme i onda se djed Ređo rahmetli trene iz ove boleštine, on je boleho i on će i umrijeti kad me bude pola godine, 6 mjeseci, ali je on prije nego što će umrijeti malo mu odmahlo presmrt i on pita kako ste djetu dali ime, kaže tako i tako. To, kaže, idi dole i u knjige napiši da je Izet. Ništa, kaže, kakav Šaban, kakav Ibrahim, nego Izet napiši. A zašto Izet? Kaže, ja sam bio kod Adala u Lukavcu kad sam išao nekom Hećimu i taj momčić što me dočekao na vratima, pa me lijepo poselamio, pa me izvuo, pa lavao tople vode, opro mi noge, uveo me tamo u šapriku sobu. Ja pitam baba, kako je momku ime? Kaže, ime mu Izet. E pa i ja ću, ako Bog da snaha bude rodba muško, da tako ime, ne bi bio Hajli koji ovaj tvoj, kaže. Dakle, za nečiji lijep postupak je bio povod vašeg imena. E to je to, ja. Kako je živjeti ovdje na obroncima Majevice, u prelijepoj prirodi, u blizini mjesta Rašljani? Ne bih rekao da su u obranci Majevice prije kao podnožje nekako. Ispod ovih brda. Ispod brda gore. Ja ne mogu zamisliti ljepše mjesto za življenje nego što je ovo. Bavite se poljoprivrednom, odnosno uzgojem koza? Pa nije to neko, to je eto samo da se nešto radi. A inače meni je životinja tema znači puno. Imam od njega kaže višestruke koristi. A plus toga rad, bilo koji da je rad ako je koristan, on nas oslobađa od 3 zla. Od dosadi, od grijeha i od oskudice. Ja to je preporučio svakome da se nekako pozabavi bilo kakvim poslom. Ne mora puno računati o tome da li će to isplati, da li ne, nego fino i volontiranje. Hoćete reći da je to kao i neka duševna hrana? Pa dobro. Da se čovjek bolje osjeća, korisnije? Najveće kad čovjek u mislima prisjeti se svega onoga dobra što je učinio od ustajanja pa do večeri, njemu je i u duši nekako ljepše. Pa i savjest nekako smiruje s time, tako da. A sam veliki Tolstoj reče, čovjekova sreća je u životu, a život je u radu. Misli se u radu koji odgovara tvojoj prirodi. Na raznih ljudi, nekome odgovara ono, nekome ono, neko ono. Pa najbolje je bilo da svako radi ono što voli, a da je to u okvirima dozvoljenoga. Evo, rekao ste malo prije da nemate električne energije, jeste li? Pa ne treba mi to. Ne treba mi to. Zašto? Kako dolazite do informacija što se dešava u svijetu? Pa imam tranzistor. Putem radija, znači? Ma ja imam tranzistor, ali nisam puno nisam tako ni radoznao da ja moram sve znati šta i kako je, kad ja i tako ne mogu utjecati. Šta ja mogu sad onim Ukrajincima jadnim i miješati samo i ko je krivi, kako će se smiriti, ne mogu ništa. Pa i dole u islamskom svijetu razni ti događaji čuju se više ovako crne te strane se pune, šta ja znam to. Najbolje je bilo da to sve prestane, da bude svako zadovoljan. Minimalno makar sit, makar jedan obrok dnevno da ima i eto, da
da se ne boleha previše, to bilo najbolje, ali eto, šta svijet taj goni na te ratove, na ta ubijanja, ja ne mogu to shvatiti.